Üyeler kirbileriger jiңчакчы олохос куолатын. Идетей бит тахымнах тарбаққа баттанар, чулуулар үйеренер бастың кыхаларын бүтерен. Эң киле суок, қарыз да сери қалбаңна баққа. Сақа оперный искусствата сайдарыгар, муңура суок кылатын киллерер. Дәңге төрүр седек талан. Айылғаттан бәрілі бит, көрөт түбет көміс көмейін. Алмас тас курдук кырылан, чочуян, аяр тутар, арасыя онна саха народная артыха, Котугус улус орден кавалера. Иван Степанов быйыл 7-15 жоғыннақ сағығар үктенне. Иван Прокопьевич бәйтетерini толорор партияларын эре өрө тутан, онон өттөйін олор бокко, олоқ бары эйгетин анара, уруккутун койуккутун дөбөңнүк өйдөн, төрөбүт норуотун инники жылхатыгар, сайдыытыгар, кыттыха, сөң куолахынан барытын, қайдақ барынан ағастык сехердир, көлүөнө сетимин керекейді. Мен қайдарым наға қоғанны үлелән келбетім дәммәппен. Театрым туға, республикам туға дейін үлелән келбетім. Әпті хайдыйтығар. Дұховынаға хайдыйтығар. Культурата шәл боларығар. Туғайын үлелән. Хинчиннан ақаннан олар дағымды. Бас куолас диен, отчоттон батчаға диери, дәңге бериллер ураты куолас. Маныаха Иван Прокопьевич жолугар, Федор Шаляпин диен опера бастың толоро отчута, төрөн өскен, ураты айымнилах үлетин, биһиги уй баммыт дуухатыгар, кутугар сүрүгер, дириңник кирен, аяр үлетин, олорор ологун сырдык жарылыга буолан сыжайбыда. Шаляпин атынан бастың бастар күрестерігер, кыйылақ үрдүк атын сүкпүтеда элбегатер. Иван Прокопьевич Федор Шаляпин туһунан ити чейин сыпсырыя долгуян, кен туттан олорон, төһөнү багар, этен тыынын, кепсен-ипсен сөп. Тал мен bir жолым ете хәпті. Ырығып болан нұша ұлу кейетін білбітім, бісібітім хәпті. Оны тәті кені атынан конкурсқа барамын. Бары белерге күрді тыынша 990 сыллақа Москва нұша бастырын кітірі күрәқтән, күйен көссен конкурсқа кайталан, переместен алан, кәлбітім. Оны әті Шаляпин меға таңарам күрдік, идеалым. Әдер әрдәқ біттен, консерватория өрен яқ бітті, хағалабытым мен кененен жарықтанан. Жонлар специально Шаляпин әрі туғынан жарықтананлар ученый болыр жонлар баллар әпті. Онды ұлағын солталақ. Шаляпин, бұл бейі оперный музыкальное искусство бұтығар. Ол идеал бол бұта мейін ұлғанды бәрәдіктәбіті әпті. Оңа қаңас қампақын, оты бейі өйдеуіт бар әті. Ол артыс, ондық мандық чәт. Налево, направо дейбі күрді. Ондық соқ меға олы. Ол Шаляпин ондық бол бата әті. Отой. Ана те Нұргын Батыр онда Борис Годунов туғынан кәпсін. Мен сүнгінен еті 2 оперен ұлағанды болған тоғырылан жарықтанан кәлдім бұқы жақ барды. Мен 7-15 бір олар кейбін. Тоғына туға бет. Жарық. Мен қағанда түрән бараным, бұл манды публичны лаватақ кейбін. Валериан Титович, Александр Валерьянов сағата гитаралан. Бәтіл дүреті оны, давай, Иван, мен пой дейм олыр. Отшылырты мен радиаттан Шаляпин ұллырын, Матвей Матвеевич Лобанов ұллырын, істен мен, ей, ұқынемі,
Оны сақам сире барақсаны қосшылардан ылғыр етіп. Бу күн сирегер төрөбүт Джон көлөнөнөн олоробут. Ол курдук бу биһиги көлөнөгө инники хааман ихер. Инни битер суол ыян көрдөрөн ихер көлөнө бир чагалкай сулуга биһиги мен бир дойдулагым биһиги кен туттар кихибит Уйбан Прокопий Степанов булар. Ол курдук кини күн сүрин биһиги дойдубутур улуу кыйы ыгыга келеригер бу сирге төрөбүт болданы. Онтота ологон тухары кампыт суола кини орбут ис кохоннох туруктах спектакльлера бу кинеха памятник болоннар кини атын бу үйлерге калдыран элдер денети яканады. Уйбан Прокопьевич кудук Джон билер, астынар, сүгүрүер, истер, сүң бас коластах артист сакаригер, сакакетигер, суогате онны билигин тиер ки име аяк ден эти яканады. Онон бии кинеха үрүтүн сүгүрөбит, истебит, үребит, кен туттабыт, онна сулус куддук өрө тутахаджар ойбыт. Уйбан Прокопьевич бейтин ологор, бу артист быгытынан, опера артигин быгытынан, бейтин атына аттаппыт опералары ол курдук. Борис Годунов боролун, толорон атытан турар. Оннотон бу бияка сака оператыгар, сака серин культуратын ситихитер, искусстватын ситихитигер, кини Нюргун Батыр буп болар. Ол курдук кини отуттан такса сыл ордук Нюргун Батыр оролун толорон келбит. Үстө төктүрүн турбут постановкага бу биги сакаларга кора образ этер боллакана Жон үксүн этечиди. Артист бетине атынан болбатак артист толорбут атынан этер боллакана Уйбан Прокопьевич бу бияка сака искусство тегер биги Нюргун Батыр буп болар. Биги бу операбыт театры оларын эле кини ыгытыгар, кини колагар, кини таланыгар сүгүрүен элбакта ытыспын доксуя таханан турдак. Ол курдук бу биги республика күнүгер өрөгөй күмүтүгер. Өрө туран түмсер түгөмитигер мен манның бранитари терие туран бәйән бу ол өрөгөй күннәрен териетигер режиссерга өйдүрүтүн Уйбан Прокопьев көрдөммин биги сакалар бары сөбүлүр кындыл Уйбан ыратын мен сакам серин элбакта көрдөһөн ыллатан турабыт. Хаста да бары сүйөк бүтөр турамыт. Ол үрө биги өрөгөй күмүтөр барабытын түмен илибитинен сүрәкпетин тутан турамыт. Уйбан Прокопьевте бирге сакам серин бараксаны элбакта толорон турабыт. Онан бу мияка олоқпор Уйбан Прокопьевтүн сакам серин сулуга, кини Нюргун Батыра, кини рүтүн ити ырыга ылланар курдук. Беги мустак мора кытыдыр олар улаттар
бары үрүтүн. Уйбан кындыл эппиттылдарын курдук, сақалар быт, сарыл бытын үрі, тұтахыд жабыт, кені мөксөрін курдук, үрің эхеға доқсуян курдук бұл бихеги, ханабытын, долбытын, олыққа кәлбіппетін білдерен, жоны күтті алттыған олар бұтығар, уйбан мыт бара, уйбан Прокопьев сетихилері, кені таланы, кені сақа кейтен атын аттыдадары бихеға үрүтүн, үрдүкі, үйә давайын ерге, үрдүк сетихи болар, оны үрдүк дабан болан ер. Үрүтүн, уйбан Прокопьев тапана бата, сақа кейтер кенені мақтанан, кен туттан, өрі көрін туран аттына хыддеға ден эренебин. Иван Прокопьевич в свои 75 лет является примером настоящего артиста. Я думаю, что на него должны равняться не только все солисты нашей оперы, артисты хора, артисты балета, но и все артисты наших театров в нашей республике. Потому что Иван Прокопьевич — это пример правильного, грамотного и творческого отношения к работе. В 75 лет он даст фору любому нашему артисту. Я чувствую вот это особое отношение Ивана Прокопьевича к театру, особое отношение Ивана Прокопьевича к искусству. И я рад, что в нашем театре работают такие люди. Всю свою жизнь отдали искусству, и глядя на этих людей, ты понимаешь, что когда у молодого поколения есть такой замечательный пример, им есть на кого равняться. Я искренне горд, и я искренне рад, что Иван Прокопьевич является солистом нашего театра. И я думаю, что имя Ивана Прокопьевича Степанова навсегда вписано в историю якутской музыкальной культуры. Аға ия кәс тылын әтігер қанығар сыластық иңерінен, күн бәғіхә әтілі бит тыллар күрдік, өйгі санаға кичелләқтік киллерен, олығын суолжут сулуға оңыстын. Иван Прокопьевич тысерин кытта ықса сетімнәқ. Қаннықда қарулеттен туора турбаққа, ол сатабылын, аяр үлетін кытта жүйерелер, ураты жоғырдақ, сақа, сарына. Хасқардан жоқ бері хайыңы күн вандық таққытын хағана тұрақты ним ұмтызы. Келен ұмтызы, тұлақан көлі әлі ақтырақты келен ауырауды. Тарақтыры сумурорар, оны заправкалы өт мандық бочкандан. Очағы бензин, сәләркі ғаната шәпчіке, бензин ғаната шәпчіке, оны бедерінен құтты құтты. Антын қыраты ғыняны түйе, тері түйе, қалланы көрі ғытамын. Шуң пұқандар әті, тақпар ағынқа тар, чар, қырын қыты. Бетті ғанна шуң пұғалар. Қандары сүйшақ кәғетер. Антарды жол хуақ оғалар. Бе, таңары әпті, офсайнан айылға, таңары дейілдер дейін. Онды дәбітеді қайда дәбітеді. Икка тақтағын аға шөйдік айбыттен, мен ағам бәйті кәпсір еті, ағам оғынjar. Икка тақтағын аға шөйдік айбыт, өйді ақына, өйді ағам бұғытынан, өйді ақ болын ден, қарақтабыт, құлғақтабыттын аға шөйдік, мен кәпсірін өйдейбін сәпті. Кәжі қанды, ол ең, мен қарақпытынан көрәбіт, құлғақпытынан істәбіт, оны барытан, оны воспринимается. Ана чекем ордук бәріліләқ көмәй бітінен ұллыбыт, музыканы істәмбет. Қарақпытына көрін оңюғыт, оперына, партнердарғын оперына спектаклі көрін, партнерғын кітірігін көрін хыджарп. Кығы оғырдақ біне, олар бұт ен барақсаңа жібу, анынан жай хиджак еді. Әрі сыға олар сіңден егінден бұл, қалқаны ені хоқ. Бұ, ағам ойнар бұлыр, отоғыстар бұд, атоқсырын көлі өте тұрар дей бұ. Тәттің нәрі не дей біті, мадда. Бұлыр ағамынан кәлі жүріп бұд. Онақ түспі қаттыс көп бар. Тәттің әлені хеттек еді. Ете, ағанығын бақпақ. Бұқ бұны, ұлжы бұ. Бұлыр бұ, олақ бақпақ бұдды. Әрі, көмі мандық. Bu. Dön köyün yahiyle vatar bu bulunduk. Ulağdan kalbı bu kıhı ola.
Ağam oynar художественное училище bitirbitin 5 yıllar bitirbitin kendi yıppıta. Onu 5 yıllar tuvacağa onu veriyor. Ürdü verekti diye bit. Kendi veriyor bak. O skola partatı 1 minut olur batakaya. Onda orta verek. Hatta ırığın veriyor. Ne di konservatoriya bilmem. Irığın veriyor. Meliyim bararıgına veriyor. Это 6 hette hılla verek. Tuğun delbevit eddi. Saskın bütün bütün verek kabarı hıkkın diyet. Anlatın ürdü verek bollağını baran öğren. Hayda verek suolun otuttan olurundan kalı hıkkını inledi. Ürdü verek bollağını bet. Orta vereğinin bütümen nedi. Öydek bağıyı bit. Yani devlet konservatoriya var bit. Tatiyanın bir tiyatr bitiyor. Bilge kergenliği olur bu bir 5 yılı valla. Ondan çıktı türden sette hılı, türden setteli hılı. Tatiyanın onun ben türden set, ol bir 5 kergenliği hıl bititten, türden setteli hıl bitin bu törevit tiyatr bitiyor. Bir divitülle hamlan bir halçavut. Ama ne vallahi bu Tatiana Georgievna avtoportreta bulur bu. Tığınca 966 yıllığa bu kız ruhuydu. Hatırıma Celle onda sayılık takpıt. Onda sayılıkka hayal bu pollarına oçalarga bu. Olahal olbut hayal. Olara rolat. Ola paskolara. Antam vallara творческое төр бардахы болланы bu. Манды бағалысты bu. Мар Николаевич, Жирков бар. Bu Гран Григориян Барақсан бар. Kendiler ayımyaların minillamın kehi olbutum. Irıhıp olbutum. Tohtanı haka iskustuva tiyar Гран Григориян ola. Tohtanı tügeya köstüvet, tügeya billivet, dalay. Olahan elbek muzikanı ayan hallar bükke. Nınıta onluk bir emiye hınalıйut barı. Mar Nikolaevич, emiyet bir onluk emiye haka mannaga kampayıtara. Bu ırıhatın, operin ırıhatın bir yemete mekemçi hepti. Bu belehim bugün bar hepti. Hasır otur budu. Kümeğe soğuk hepti. Döksün stabiline ayılkı bir kümeğe oluydu. Uhur kengir hepti. Onda kehirgahine o. Stabiline kolastığını eret götürür hepti. Onda vaksenin operini ırıhıp bıyıtından. Irıhıp bıyıtından üyete kıkımın beğe geldi kuddu hanıvın. Tığınçı 900 dekada gelen kıttığıdım. Hatta 12 yıllaha, ondan tığınçı 900, hatta 13 yıllaha bitiremin diplomdan gelbit. Ondan da türdün sette türdün asıl. Asta bir ençeği. Beğe kurdu hanı. Oğullarım kimde hoğuk miliyim bitiren kelbide olur butta. Benim baham elbek oğulur bu hüterttatim.
если пленник мой, ты ведь гость у меня, дорогой. Ай, друг, верь мне, ты, князь, мне полюбился, за отвагу твоем, да за удаль мою, я уважаю тебя, князь. Ты любишь мне был всегда, знай. Да, я не враг тебе здесь, а хозяин я твой, ты мне гость дорогой, так поведай же мне, чем же худо тебе, ты скажи мне. Хочешь, возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми полон заветный, без дедов, немало враже крови, мечом я этим бронен. Не раз моя кровавая, ужас смерти сея, моя да, князь, все здесь, все хану здесь подвластно. Я грозой для всех был давно. Я храбр, я смел, страха я не знаю. Все боятся меня, все трепещет трудом, но ты меня не боялся, пощады не просил, князь. Не врагом твоим, а союзником верным, подругом надежным, а братом твоим мне хотелось быть. Ты поверь мне. Хочешь ты пленницу, смотрела его чагу, его лицо из-за Каспия. Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы черные, косы как змеи на плечи спускаются, очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядя из-под темных бровей. Kirbiler hepti. Meli törden 5 yıllaqa heri biter kıyı bolar. Oroy aykal. Ol eniti deti vayını dengeti törden 5 tahtırı, törden 5 yıllahtırı gelir eller. Sülbağı hıltan ağanlar hepti. Onu kiren kaldım ben hepti. Ol çakçım ben onun da boyunayım ben. Törevi kol gosportağı saspıttan ülelevdim. Mannaga ayım var ol. Oğuz yetter bittire kıra
Munyargoluru erde tuan at komutun tüyüm bıtın kayan tappat diyende. Anten ehilitten 5 sayın ot mustar bıtım. Anten 6 ayın traktoruna prinsipin oygu ota ustar bıtım. Men respublikaya balayım biller erihip olan var ama bostuktu içimde. Sürde olmadı oğlum. De ondan canına açıyor hep diye. Deme onu hep üretim. Daha yetaka atı mine heccan. Manda bir ötüyor. Bulcaha nokta heccan bir ötüyor. Dorop sani iyiliğine heccan. Tuğ gördüğünden tünglerden tığılıydı. Kine heccan. Atı süyehini yürüyor. Al просто меня благодать. Харьонде постановка консерватория на дыхание кахатı. Ha! Diyem bana hep de. Daha öyle var acı. Günü kahıtangın bile beyan rezinatar günüyüm bullaram. Bu golovunu rezinatarın diyem var. Manlı tüyes rezinatarı. Dı halkı diyem var. Olur bütün kördüğün onda. Да, консерватория школа oldu hep de. Teoretическая школа. De var, onun bostuktağına cinda zakalkanı var, kömeyer şeyi, hayını var onu kağıdan taka. Ol buyurluğun, yoksa ol buyur, o 90 iliğine hep de bostukları gıtırı, tebistenge ehil, musustarga takan, şiir, o çok tığınçanı şiir otun töhmet onları hayın iliğine unuttuğun hep de. Vat. Anlaca oyur bu yerin hicjanı küp yapma barı. Ayılkan şöyle düşüyor. Onda hatta ılıyor. Yıldan bağıtı vallahi hep de. Toğda kusete divin diyen. Soba talbıta. Bedene ortata diyen kurdu hep de. Bıtaka havanı sevekken. Akaya anı kühünüyor vallahi. Toğda Allah. Hamıtın sıyatım andık bir tutum bol tayak etin şeyin hep de. Onu elbek vallahi bu hep bağım ki. Anne ceti. Oğlar bütün icahil cavıt, kargatlar bütün icahil cavıt vardı. Kurusa bütün icahil cavıt, ınak bütün icahil cavıt, ınaktar bütün. Hani bütün itonluk, tığam anne dökse deryevi ne olur, dar ordu olur o an hep. Tokta caka yaşıyor, otta. Ondan köyünce sugun bustadanı, sugun nuğut barı. Oğlum, setten hatta can barı takkan but, her can bütün, bir de jaktar kokap. Ciğer kalırlar, asastırlar. Tatyana Georgievna kergenim, klip bu harar günü bu ha. İspişayna hok var, ağam hok butonda. Kilkilevi ütü vardı, buharı vardı, oksu vardı diyeste. Hadi mandık o şeyden, Allah prosta. O perineri hakkında hanadılar hep. Men bollana olur durum diyen. Çara o perineri hakkı. Men kurduk kehir gavakka da tapına. Onduk şuyu bostuktan. Metin köyüm kualahun turol bu ki ayak. Birimi barıdı o. Hok bolla ulu. Ara heminere hırıttan bul.
Arxasta ey baram bolgotar Köreda bolyena Bin yolumu tapalım Bar damanma bar Ben kellem bolyena Қаннык бағарар Норуокка, идетей бит тахымна қартығы, кене оңо бұтар олларыгар, арый бұт обарыстарыгар қолулар, тәңни тұталлар. Иван Степанов сақаға, кемінен да сол бұллубат, жүрулуяр нүргун ботур. Онтон сорағардыгар Борис Годунов. Сақа серин нелемен керетін туояр ейіләқ, Кен қолку өлüöне бәбит керетін, сөрін сүйегей күрдік угуттан, дуға бытыгар уя тутар уратырыяғыд. Марк Жирков Гран Григоряна аттарын үбілөйдәк сағығар үктенен олорон, Иван Прокопьевич ноқтолоқ тойон болгуо сүреға, долгуя астына манния аттыр. Ки ухан кенген bir orulu bir operine partiyаны ижириттахына бен жо декиджи көйдәңі мандык возрастной дем болар. Саскына сөптү бер болар. Колон мен тыынча дау сүйсетту хетте Аллахка мейін Аллах бұттыры хепте. Онда олақ әдер бен отуп бұттын әрі таққан әрі кейбі септі. Молодой хепті. Тоқтаны ыллыға бағана хақ үстәті. Антонja ол постановканы Федот потапап турор бута. Кодугонюнан боллана. Эдер кодугонюк театр, жиндак театральна кодугонюк Владимир Иванов. Он Афанасий Мунхалов. Оформлениятын ор буттыры костюмдерин. Антон боллана ол кенниттен кыраттык перерip болбутун кенне оңоттор баалар. Аксакаллар. Башарин бар, Георгий Прокопьевич, Дмитрий Конанович бар, Сорун Амаллан. Этинде аксакаллар, хуруящалар баалар, тылла, эстах, аңарар, еңерер. Владимир Михайлович Новиков күндік урастыра. Амбасчыға бары тыңдақтар әпті. Онтықтырым болланы, бұл тоғышын чумпурда дейін әпті. Тоғын үргін батыры құрутын көрдірбәк көтейден әпті. Олихим болланы, тыңча 993 сыллаққа Дмитрий Конанович Сорун Амаллан бәйетінен көғіләхінен де тұрорар кеден. Андрей Савич Борисов тұрор бұта. Борисов тұрор бұта, қодуғынюнан болланы товарыға Геннадий Петрович Сотников әті. Антон тулар костюмдерер болланы Елена Ивановна Гоголева кындылкыға. Вот, онды көме тұран тұрбыта. Мен ондары уже сағыра бұғыт иддам деп. Хире қара ары олар ян оттамыран. Мәне телеспәнінен мәккенеген яғын ұрыр қайыр күрдік. Антон әме ыллан сыллар қонықтар бар бұттырын кенде. Эти қайы бағара театрға хеттегеддік спектакль тоқтур кеккемнерді. Тыынылар бұғыла. Хава күйістер келелерін күйдер күрдік хепте. Мен болла хылжавын. Антон болланы анжам үхіс тұрорутынжам Михаил Ефимович президент көғіләті хепте. Давай, бұл туақтан нөргін батыры тұрорын иннеде. Әме жонна жебілі әбі пополнение әдір көліне ұрығыттар кәлелер. Тоқта жағайда үші қоластағы олар кәлелер. Сүннінен кенелер еті Свердловскай, Урал государственная консерватория тұттан кәлбеттері. Ол
Урал консерватория теден бу хакаерин катары оччолортон херинниттен Екатерина Захарова барын сағаттан, Лыткина Анастасия Петровна барын сағаттан, Шөпілева Надежда Сүменовна барын сағаттан кенелер үйрен әшелер еті. Онтан bu бейік өліені бар ağысы. Барамы деті бәйе olan бітірен кәббіппіт. Олар кәббіппіт тағын хәтті хыллақ әті тұраттар бұттыра. Onlar oğuna юбилей ең бол бұты бұғыла. Мәлен жыл қонық ағын мен ұмды бұғытыйды. Онтан болланы ме шумпуру кәнеттен сорын амаллан. Давай bu Нұргүн Батыры тұрорын. Инле дейін тұроры қайынден бол бұты әпті. Anne me geef je eens bij me tuachtan kelen theater gemunjachtan kapsetan bulurgu bien settahlah doksa Nurgün Batırga kıttığı deyin candır bağlar. Уже oynattar, mehkittar bağlar. Kıcaz kölüne. Yani onu da öndere havsturur bu da anlatacak. Onluk turoran emiyem. Bekka vardı men sağırı bıhıtıyan vardı. Antanym ya şumpur butun kendine iki tığın şehette hıl bolla. Men ol tuharı hılcavın. Hoğata Nurgün Batır hep. Yantan Nurgün Batır bar kurduk bolla hep diye. Emeyiz Urallığa Gosudası Konservatuarını bitiren kelbet ol bar. Yevor Kolodezhnikov diye. Ya Kolodezhnikov köhüttü, süktür yakana dedi. İki təhəncalta Allah qabında pремьера бол, бұта уже қағасыста премьера болар бұл. Онна ұлла кені ұлла бұта, онна мен әме иккіс премьераға мен ұлла бұтым. Оны ұйбан бұрғы бес бәдім еға шүйбадық гримің ор бұта, онна шүйбадық алға бұта, онна күн бүгіні көрділіттен Нұргүн Батыр партиядың ұллы үддігін. Нұргүн Батыр ұллыр ке хақамығыр ден тоқ бұлда. Мәні ке ұлла да ұллават, мен едерден аныр бұлдам. Операны нотаны үйреттен, тылын үйреттен ұллығын дей анырдым. Онтуда ұлланы Нұргүн Батыр ұллыр ке ұлла бәді нұрудың иннігерін бір әппетінігі тугал бәқ бұлда. Бәді ме олаға ген әмен нұқ бұлықта. Олар құтта сейін бай тоқ ке қаддақ Нұргүн Батыр ұллығын дейгай. Или Борисковды нову там, да? Улем бұлланы. Уйбан әмен бәді мұндық тоқ үші. Уастылар театрға кенне сүгірелер. Антанca bu юбилей болла, декада болла, iki tığın şehette ılga. Nurgün Batır elcan Stanislavskayga biyen sılanlara tüyerim. Biyen sette hıllakka turbut tiyatrı kördürüyor kadiyen. Hepti.
классический öğrenmiş canlar, konservatoriski öğretmen. Tuğdur kapap. Tütoli min üyem uhatadi. Üst postanovka Allah'ım. Bu meselene bu yanan tureti. O sette Allah'a. Üst Allah'a Allah'udu. Hep de. Mar Николай Жирков тугуна юлейнен хвестен. Очень счастлива, что я являлась с Иваном Прокопьевичем вместе, исполнительницей роли Туяр Мако в опере «Нюргун Ботр» Марка Жиркова-Летинского. Это большая удача и большая ответственность находиться на одной сцене с таким аксакалом. Имя Ивана Прокопьевича — это, конечно же, большое явление на театральной карте России. Это талант, к которому нужно относиться с почтением и большим уважением. Счастье для нас всех, что мы прикоснулись к этому прекрасному таланту и имеем возможность слушать и слышать голос Ивана Прокопьевича. Борис Годунов Лерхаттарда хепте. Melin androidinen basagayat ediller hepte. Basagayat ediller. O küçük bulunşu. Оставьте нас, уйдите все. Прощай, мой сын, умираю. Сейчас ты царствовать начнешь. Не спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву будешь. Как мой наследник, как сын мой первородный. Сын мой, дитя мое родное, не веряйся наветам бояр крамольных, зорко следи за сношениями тайными с Литвою. Измену карай, беспощадным, без милости карай, строго вникай, суд народный, суд лицемерный. Стой на страже борцов за веру правую. Свято жди святых угодников Божьих. Сестру свою, царевну, сбереги, мой сын, ты ей один хранитель остаешься. Нашей Ксении головки чистой. Господи, Господи, возре мое на слезы грешного отца, не за себя молю, не за себя, мой Боже. С горней неприступной высоты пролей ты благодатный.
слова, крылами светлыми вы охраните мое дитя мое от зол ему, от Вот царь ваш, царь, простите, простите. Onun tiyatr milingete hürdağ saydılar hepti. Benim sastar var işe boyama çıktım. Hepti. Onun canım dışı ettir. Onu vaksayla ben Meliyim bu sahran olarak hana takma kurutun işi canı gösterip. Onu kurutun işi ışıtallar götüverip. Oğlum hanım anında bu kulgahtırı kıyıp bu onu tanıtmakla kanas kulgahtırı kastırcan bol bataktar hep. Diremeteller. Вот так поевание, вот так рисуйте, hep. То de старая школа. Dindah kala akademiye realistler hepti. Onun kördağın su. Öğrenir bu öğrenmek vardı bitti. Старая школа diyen просто старая школа была. То классика.
Нелеңе олар хүрді жақай улахан иетіллиіні, воспитанияны, музыкалына шас өттіне бар бұчандар. Это улахан, олах профессордар бәлері өпті. Бас российского и мирового уровня Иван Прокопьевич Степанов отмечает свой юбилей. Если говорить, вспоминать какие-то моменты в нашей совместного творческого, наверное, общения, то это можно начать с далеких 1985 годов, когда я закончила так же, как Иван Прокопьевич в свое время, Уральскую государственную консерваторию имени Модеста Мусоргского и пришла работать солистом в нашу оперную труппу. Тогда наш театр не был еще театром оперы и балета, он был просто музыкальным театром. Но репертуар театра был обширным, и я думаю, что немаловажную роль именно в расширении репертуара, становлении коллектива и поднятии статуса нашего театра немало сил, своих творческих сил, своего огромного таланта вложил наш уважаемый коллега Иван Прокопьевич. Ну, Иван Прокопьевич является одним из ярчайших певцов нашего времени, является обладателем красивого оперного баса, ставший лауреатом первой премии в первом конкурсе басов имени Шаляпина. Его прекрасные образы остаются в нашей памяти навсегда, потому что он сам был художником, и свои оперные образы он делал сам и сам себя гримировал, поэтому гримеры ему не нужны были. Вот. Творческим тандемом ему был заслуженный артист Якутии Марк Маркович Слепцов, с которым он проработал очень достаточно долгие годы. И вот с ним он проделал, значит, много оперных партий и концертов. Но я рада, что мне посчастливилось, значит, с ним выступать на одной сцене нашей, с таким прекрасным, ну, в общем, глубочайшим художником и музыкантом Иваном Прокопьевичем в таких операх, как Евгений Онегин Чайковского, Великий Кудангса Владимира Кобекина, Нюргун Батур Марка Жиркова и Генриха Летинского. Ванна бу опернері эти анны күлі күрдік еттім канам баран ağalıqta hem bir sportsmen kurduk. Hep de. Sportsmen kurduk ola rolunda. Törövi dağın ahavatağına kantın bu Sivaskan ahavap. Heniyete vak bolan kalır. Şibigineye hıcır bolan kalır. Hep de. Onun eti bir idevit naha sложной. Onu öydür öydürler. İyen bıraksan bulur hayın. Kosturolga tağastı bu karava, maya karatıgar. Onda eter. Takkanı masta gayet. Ağan holotu hoğuk diyeti. Öyle eter bu. Hemen ki konser dağpın onda Nurgun Batur'tan mandık sıyanka gördürür dağpı tinne diyeti. Kıratı hınyanımet. Onu eter yemet. Hokşe. Hınyanımeti bu olan. Ağaya kar çuğkana kayıtır ulakan evet. Tota havik kehetten ol. Nurgun Batur'ta sıyankanı ılırını, ağayak sakalırını ılırını. Tota havik kehet. Karanlık.
Олох қаннық да күчімеғай күннерін, әндірін, әрейірін мұскурын, очурун чочурун. Анығыт етімін ақсыбаққа Иван Прокопьевич кескілләғі керехелер. Кенеғіз кедаттүгер, республика биттетімнәқ сайдытыгар кем сабыдылықтағын, модун күспөт сомоғылығуға сыдарын уранлык чапчулур. Онтон bir görelir eder jonun, keniler idetey bit tahımlarынан кен тутта астына ақтар. Боростой артист болбатақпы. Ал Борис Годунов бұнду, Нургун Батыр бұнду, әрі білияқтақ пенде болбаты. Сама собой, еті мен нароппын духовнаска искусствоға шуғатарым, сыялым. Мен инструментмін әпті дегені. Инструмент искусства. Подача. Тоқ болам. Проводник. Посередник әпті. Мен нөңе барар әпті. Эти Борис Годунова қайда алуын тондық народын сөбілір әпті. Нургун Батыр қайда алуын да народын сөбілі. Дөксі тұрорын дем болар әпті. Дөксі тұрорын дем болар. Оны қаяқыны как солдат искусства үлелілгінері білән әпті. Нургун Батыр бұтын бұйыл толбұт, томточу толбұт, әтті 15 үйелі ақсағанан істіңне күзге ғадылан тұран бағыры әмәті дұробионы. Өрүтін бейтін күтті бар боларғар. Өрүтін кені барыттан бұл бейға күн тақсы бұтын күрдік. Әліқ тұрақ күзті ғана қас бейді-бейдігер кейлі тұрырын бағыры. Дорогой Иван Прокопьевич, искренне поздравляю вас с юбилеем. Всех вам благ. Берегите себя в такое сложное время, но якуты таинственный, сильный и выносливый народ, и не с такими напастями справлялись. Еще раз всех вам благ и процветания. Беги бидагылақпыт Россия онна сақасырын народны артыға, мәңе қаңлас ұлығын бачоттақ олықтауға, мәңе қаңлас ұлығын сама чыпчал нағарадатын бәлетін қағайына, манчары дойдыты мен дойдым бәле қағайының, өсі дөгіл бейі үйерін көтен тұран, тоқ бар өчігейі тұз бәйғар дұрубияны, оғылырын, сиеттерін, аймақтарын чуғыз жөнін тапталарғар ұғыттанын құрутын бейгіне барыбытын үйерді көтіте, санаттан саңа партиялары бәліқті, оғынлық жоллақтық олар демет бағахан абдын кердебет. И сегодня, в особенный день для Ивана Прокопьевича Степанова, я хочу пожелать нашему уважаемому мэтру крепкого здоровья, бодрости, стойкости духа, выдержки, терпения и также продолжать своим присутствием, своей жизнью, своим жизненным примером быть для всех, наверное, тем человеком, достойным подражания,
который будет как магнитом притягивать, наверное, публику в наш театр. И, наверное, я думаю, что его примеру последуют многие-многие. Кто-то из молодых талантливых певцов захочет также щедро делиться своим талантом в стенах нашего, не только нашего оперного театра. Последует его примеру. И я очень надеюсь, что на малой родине Ивана Прокопьевича, Мегинская земля, родит еще немало таких щедро, широко, размашисто одаренных талантами людей. Уйбан Прокопьевич каттан бу эргеддах юбилейгер. Здоровыяны тугас жонун этеңне болдунар. Жонна ситижилер этен бу. Этекин бар. Жонна улхан мактал ден, барга мактал. С большой признательностью и огромным уважением хочу поздравить нашего дорогого Ивана Прокопьевича с его юбилеем, с прекрасной датой. Более 30 лет я знакома с Иваном Прокопьевичем, и мое знакомство началось с тех пор, когда я пришла работать в театр оперы и балета сначала концертмейстером по классу оперы, затем в качестве молодой солистки после окончания Уральской государственной консерватории имени Модеста Петровича Мусорского. Эту консерваторию же закончил и Иван Прокопьевич. И это, наверное, тоже какой-то знак свыше. Счастья вам, Иван Прокопьевич, здоровья, большого творческого полета и вдохновения. С юбилеем! Я бы хотела пожелать Ивану Прокопьевичу долгих лет жизни, здоровья ему, его семье. И хочу пожелать, чтобы в его голосе навсегда оставались те чарующие и волшебные нотки, которые так заставляют сжиматься наши сердца. Сердца зрителей, думаю, благодарных зрителей. Сағырдым ден сананы саппағырды баққа, олоққо үрдік ирдебілін, биге әппетінәхін ұғықты баққа, тыятыр, аяр үлі абылаңын, айылға кәретін кәрәқси, олоқ инники сайдытын анара, өбігелерін төрүттерін, оғылорын ұруларын умну баққа, кихи гыммыт кәрәқсебілләқ жонун, дорғон ноқтық атты, кинилерге, мақтаны сүгүрüе, көлүөнени ситимнир, бүтүн арасыя, сақа сере тарбаққа баттыр, бас колха. Арасыя онна, сақа народна яртыға, қотугу солус орден кавалера, Иван Прокопьевич Степанов. Мен ханавар бейгитini, хаға херин әлбәқ омуқтақ республиканы әрі болбаққа, бары дойдулар омуғыттан, әлбәғіттен, ағаяттан тұтылуға хуақ. Бұл кәрені, үші музыканы, үші үріяны істер боллақ бұдына бі түмсүйләқ, онына көміскәлләқ болық бұл сәпті. Құрудын өрі көтіғыллүйләқ болық бұд. Олаққа тардысты бұдылатыға әпті. Олынық мен хана бар әпті. Үрі онына музыка. Туйды ол. Олаты бейе культуравы сәпті, духовын аспыт, бай бұт етінна, кістелеңе тінна атар. Бейе сомағылығыр күйіспіт сәпті. Yeah.
Sağırpat kıvlada herkesi ulusun Yem artılar ağızda